Nhất xa sẽ hơi chính em mà đem cái chính nhập. Không nghe, lại phim ngay sẽ. Bà có bài bên mình nghe. Nrei ti bro chính em ngin hap sunyo kitang itek pop. Pergi kamba baha jungi. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambat penjasliang Umrupa Premium Meghalaya. Naik pada hệ thằng nó cầm một suspend critical error suspend buat mensuah si him jubaklah langsung jubaklah kerpat suspend dari bro mau kerpat iki khadar amat kena dan buram biru kena dan buram anak semua ki member kena kor biru Klami kejinya bat kejinya penkesan hapadeng MDC ke seorang ba teta starwell khan belong noi lam geliang persya hakasi hus atan Masa Street Council baru executive member bakmi ikatan elaka ubat Denzel Chan halo kejing penslam jong council ban ai sanat ya upa im marem dors im kenang ban penskem kumusi im pura jong hima seorang hading kejing klat no jong pa im Freeman Sing sim ubat teta sulapan jing pensyai no executive member ubakmi ikatan elaka hagas ngi sedang jong kedor bar mang tingka kabelai sngi jong ka khasi hus atan Masa Street Council kablalong hagakat pradri urempang arajar arpun riu appeared in daily newspaper Shillong Times dated 9 February 2026 under the caption No Timeline for Acting Chief to Appoint CM of Hima Sora. the motion is before the house they ki member ki bakwa punishment ta kumulaong ne blak daw haning san minute mah ken bat ya ta Shongkonor Badan Rom. Kong ek ngamla senda ai kublei au mover jo kani commission. Ba bari ku person rem kot Badan Rom na po sila constituency. Bala move ya kani commission akapede under the rules 60C. Abi day bat ka kubo ka bami aka Shillong Times aka headline ka baong no timeline for acting chief to appoint CM of Hima Sora. Kamumut lembu po yaw acting chief ban appoint lani ban pendap ya kata ka jingjit CM apo ka Hima Sora. Ka Hima Sora hakimi ki kendiat benai ki baladap kalami haki headlines jong ki porok jong ki media jong ki kot kubor berkelalong ke center of discussion dan ni kajingnya keren omtang hapo ka Hima rewat syabar jong ki Himaru tenata kadau kum u nongmi khmat jong kani ka konsensi ya ka ba ka Hima Sora ka hap nga sudai ya ka ban kren AA lani ban pensngo bat ha ka jok poru ban yo jingsha halor ka bayade ba kani ka kam CM Sora kumbangalong kaladan ka jinga kren harum maneng hayo hat bat ki babun ki kun ki hajar ki bu ka jingkili yang kay ka baja halor ka kam CM Sora kita ka di ka jingkili ka ba teng ngabun ki jubak ngai teng ngamla ban ai ka jingkun bat ka jubak ka bangade ban yo hi kalong na syuong ki bangin sia kren ha ka ni ka yung barbar bat ka jubak le si ka ba syai kedar ngin sayo na kaliang jong ka isi ka bapat ya ka jingsen sya hang ni po desu kung ba pen kan mau ba usim jo ka Hima Sora ba pura ba Freeman Sing sim ulaklat akalai kuitrik jong ubnai uba shiko October jong ka snam arhajar apsa bat ni sutu ba habayap usim habayam ukli jong ka Hima ki Hima kidan lagi jong kiriti gidan gijong jong kidusto kumno ban yo ban seibiang
Yau ban shimti ya kan ka khat kum usim jong ka hima sora. Klem da kren ya ka ang ka bayade ba ka United Khasi Hills Autonomous District Appointment and Succession of Chief and Headman Act 1959. Kahima kabadang bat ya kiriti ki dustur. Kabadang tip ya ka tungs iem. Kabadang tip ya ka tangs iem. Kahap ban pendap ya kita kiriti ki dustur. Lengkot kahima saura ka ong bantang yau nunus iem. Day bantang daus iem. Omla manu bantang yau iem lada umpat deus iem. Ikat pun kiriti la pedap balajit yau tausi. Bat salah bantang. Bat ikata ke jing tang iem baya sakilang lang da baro. Dikiwe gis iem dikiwe gima. Bat kumjuru nakaliang jong ka council. So buram ba nakaliang jong iem we ni iem. Jong kalan lawan ban sakilang. Ya gani gis tang iem sora. Ngan pai no ngan nom da kren e kabede ba kariti na marba na sutu ba ka hima sora kampadan laga jong ka ak. Bat kajing peniat kam hi kade bandong kat kum kani ka an jong ka district council kabangi ong ka United Khasi Hill Autonomous District Appointment and Succession of Chief and Headman Act 1959. Tihenrek kabangakwa banyo jing syai galong. Halor ka city ya kabalaay siya ka council jong iyam in charge. Ha ka shipo tarik jong November. Arhajar arthusan. But ha kani ka city labatailut yaki sequence yaki jingja nado bayap usiem kumno ki khot ya ka dorbar kumno ki pelong banjit usiem but hadin baladat ikini baro lawan ay ya kani ka city how I am in charge jong ka ilaka. But kumjuru tang balaay ya karay jong ka dorbar hakakat arterik la airu ya karay jong kakur siem jong kahima sora kabadi banbat ya katom siem kabasusi bantip kalong balai basami kitu ki kenrum ki kenram balai basami ki kot kubor balai basami kita ki jing berngam kalong ba hakapor bawan ay ya kani ka city da utau siem balajit kakur bat ki estate member bat ki bakrao bat ki menteri kajuba nakaliang jong iem kalong bayong bakalabiang nadong sedong bahapo sitayo ngin sa aino ya kasanat ngakwa banyo jisay lo kata manakaliang jong ki bakrao ki menteri hadin bakilawan ki kendu yati bad siap kajuba kalong bagani ka kam ka jong ki kalong ka bayay jay renti tang hapo sitayo ngin sa aino ya kasana kata ka di ka jigetu nakaliang ka jong ki akwa banyo jing syai nakaliang ka isi lakade ka jing sisya ni ka dei kababakla namar kani ka kubor kalaher step syakikun ki hajar jong kahima sora batang hadin sitayo bat hadin baladap sitayo myo sibanay myo ha sibanay ro myo hadin kisawan ibakraw kibakri duan kifli ng siya bani kendo iti duan la kataro fibren siya ngai hadin pipenmi ya kasanat lani ya ka order kaba pitung yaw acting siya jong kahima ng baw menteri hoy kata ka di ka bade ngam persya ka jing tung acting ka jong piyo menteri hiday bantung andai ka jing kali ka jong akalong baw sim priman
ulayap nadu lai thui terik penai bisipo. Balai pin pendan kam ya ke section pathway jong kaniga ai. Bantung ya unu ban shimpi hadin balayap. Balai pin penteri kam ni kaniga ya ke section 11 jong kaniga ai. Basa kawi kan kuat ban yo jing syai. Bahakan ni ka ai laong. Baka estate committee galak ban appoint yo deputy CM. Kitip ni em baka hima seorang kadon yo deputy CM. La pentip lu syaka isi syaka council ba ladon deputy CM. Henry ngayu I haka dodasan. Haka jingya tai dodasan piong bangim itu yo deputy CM. Nakaliang ka isi pim itu. Dia lada pim itu pat. Lada pim itu pat jubab yang kani ka shiti ka bami nakaliang ka isi haka khat nyau tarik khat khandai tarik November pi address ya marem do CM kum udi puti CM kum no pi ong bam pi to haba haka ni ka shiti ka ba pi pha shau marem do CM ubade udi puti CM wala sign do udi Sumpah ban berkut na. pi address Mal kum iPod. udi puti CM kum no pi ong ba ngam itu yo puti ka isi ka itu. Haka angkat section pathway la ai la. Ya ka isi bantung di PCM. Kumno galak banlong basi bana siteng ndang kle no sintai ka mata. Akarpat imambar ban. Manu ban sanya kitab Islam. Akarpat imambar ban. Tak Berkut ada na. up der institution ai la. Ngala iPod pi. Tang simile. Ngala iPod Tang pi. penkut no. Non penkut no. Na tak ada ngaslo ba nakaliang ka isi galak feel. Haka bede ban takel. Ya ka jingja hapo imas ora hadin baula yo usi. Bat ka bakhat do ngakwa banyo jingja. Lanu ngin yo usi mapura. Katnu benai katnu snem kan syumpur. Ngitip pengihap pendiang iki electors. Hapan pelong ni kan ban file nomination. Bat ka balengo ka wehi ka bangakwa banyo jingja. Kumno iem insat hapo ka jingya kran hadu dasan. Ipen mi ika kerteng jong we brio. Yung ngidan teu tau PCM. Kumno mafiu em insat ipen mi kerteng kandidat Kidai returning officer, kidai ban pendok ya ke election. Kumno mafiu nakaliang ke isi pilik penmi ika kerteng jong tau. Sumpah berkut na. Ngala iPod. Kena tak tahu Mr. Sherman. Ngarko Kubli sigun pila ailat yang ngayo ban keren dengan isu. Dia tak tahu ke jengkuak ke jongi ki kun dihajar ke lima seorang kalong. Lalu ke district council kan penkloy ban yo usi bapura. Nama ngakan Ngat ka dong pi ka ketak kata jikan temar munung kan mau mengin ong kata ketin. ya. Ti kata ka hearsay bat munung kan kular mana ICM marem do. Ya ba ide bat u PCM yang menebling yang penmi yang keteng yang tahu kandidat. Ila awan sa office jungi ila ong baba ngar kwa ile. Tinggalan ke ini ka bar ne ke ka bangkang yang ini dengan penmi apo ajikan dulusan kita keteng. Karon ka bar dengan penmi. Kan jayu dengan penmi ru. Kam jayu. Idon syade. Amin na call nomination ni sawan. Tegam dan jikang ru kata. But kajingong menne balik ikut section 11. About Freeman ulayap ke section kala batai syai. If at any time the post of the chief become vacant as a result of death, the executive may by order in writing appoint the deputy chief or hasil adopt male belonging to the ruling clan of Ilaka or is a native of Ilaka. About uyap Freeman ngilak bentuk. But Freeman iljong mensuaru suaju gatung acting. Kasun ke election. Di menta ba pinong ba pinklim menta ba beli ka slam beli ki kejikiri kolong beli kloy pelat. Britang sansi ayo sim. Ngan subatai pi. Lalu kipol mensua. Hajong menik ulong sim kanin arsnam. Uroba sing ulong sim kanin nyosnam. Joy menik ulong sim kanin prasnam. Beli you Maramdor minta nyahan kaki hadu kan ini. Kaya urgency.
But munu umla man claim bunsha elect ni appoint ni nominate. Kem daya jaga rule 4. Ngidon na 1959. Kasora kambat kodify. Tabang adon 1959 ini aja kan ya. Especially mentah habang itip udon way uban contest. Baga section 4 ngan quote ka omno. When a vacancy occurs, the returning officer shall call a meeting of the electoral college of ilaka concerned to be held and presided over by the officer deputed by the returning officer. The presiding officer shall submit the proceeding of the nomination meeting to the returning officer who shall declare the result of the nomination. Hakani ka case mentah. Kumnu ngin pun scam habang itip ya man gedung kita kalan menteri bagi sanpulai direktor. Habang nan election. Di mentah hampa tip kita elektor gedang imna gedang donnya. Kumnu tangin pergi. Ayo acting menteri mentau, acting si mentau nang ya. Bagi om blame dan timeline. Hangno ni ketika agi provide timeline. Hano kuai. Hano hapo ani section jong ani 1959 begitu timeline. Mentah ka praktis kalau bos kata ba enda usim ulale ya kam acting sim ulale kamram mo penbiang elektor ani penbiang ni kini voter list kin sawan sangi ngin sepenya kan mentah ngaso bakandang simpon bat ha katu ke klip nya hani klip PNI. Chan stated that while no deadline has been issued, the council has requested the process be completed as soon as possible. He noted that the appointment is an exhaustive exercise that must be strictly complied with traditional procedure and customary requirement. The KCC has pledged necessary assistance to help expedite the matter. Ngina ong yu, bat hania klip ng tiru. Kelapan i bang ngina ong benistat ngani kakam. Ngistu kajing himala da umdon pura. Tetangani hingga nombunya su kublai songono gini di persa jangan balada dadon kam man persa su masa aja persa Bangam bibit bahang ide ban pensrikam ya kana itu. Ya kata na du bas lang ngalaong te. Ba habdon usuaw acting salong ka election habdon ki elector ya kata nga agree 100% na du bas lang. Andai kajing pensai, kajing kuat jing syai jangan kalong halor kani ke sithi ke bakiwan ai tu ya ke situ tarik November. Ba ki ong yaki bahaspo sitayo in pendap kani ke kam. To mentah telak dinai. Nilai kan sami. Ba pi dinai ya kata pi film ong. Nilai. Ngaru alahun. Ba pi lak pensai, ba pi ong ngakam ong. Nilai kata labiang. Tenrei kebaan. Ngaku ajing syai bau piong menne hadodosan piong bau deputy chief deputy CM kena kasih claim recognize the council dengan ku ajing syai kata apa balai ka sithi pi address u ku kena kata kan aku ajing syai ta Sekolah berendam. Ngan stick i kajing ong junga kebangkai dan version bau chief and resdorba kata section 10. May, with the prior approval of the executive committee, appoint a deputy chief. Uni deputy chief begitu tang hapo kahima ng suara. Kami begitu nangi. Tato ko syuti, let's say, nakaliang ka office aron ke clerical era. Tangi-tahi nga na siya, rengi ng begitu. Bakat ko mo section 10 yung nila ong kan siya bakadang kam ng approval jong please. Lada UIM Mr. Shaman, lada UIM uang bau officer pasanya kani ke sithi kani ke error na kerpat ke isi ban suspend yun. Suspend. Naik pada hak tan. Mereka suspend. Critical error suspend. Buat mensuasi him juga kelah. Langsung kerpat ya suspend dari bro. mau kerpat iki tepat berangan. Kena dan buram. Firu kena dan buram.
I'm not supporting you. Subha ki member. You cannot call zero. Subha ki member ki Critical error in suspend. Subha Shona. Subha Shona nga kerpat Kalau kau optimistic critical error, itu memang pemak bro. nga kerpat berani Subha Malaysia. Penhek mihak zero. Subha ini nga kerpat ya. Had a long day, feeling drained? Let Hello Meghalaya lift your mood. Right there on your phone. Movies, music, infotainment, live streams, all in one place. Content you can enjoy together, laugh together, learn together, right at home with your family. Easy to access, easy to download. Register in just a few simple steps. So why wait? Download Hello Meghalaya now. Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो? Family का सबसे youngest भी तो है. Let's go guys, party time. Skoda.